Ya kwe mwaka wa 2022 mwezi wa nyanya matuku 18 twaimusie na mume wakwa ithe twikala Mombasa na twimusie twamua kucioka Mombasa na twabika bandu betu Samburu twakwatie ajali ya inthuku muno ya lelo na twakwata maumesie na mume wakwa akwata maumesie mathuku munango wethia ni womia spinal cord akwata spinal cord injury na twekala hospitali ni wekala hospitali nyene kale for 1 week na discharge wanenuka wethia muse wakwa ni watu hospitali kala for 2 good months ICU. Wow. Litwe thiwe na binda yumu nundu kuwasia munana wa bakube na ni mwendo waku na mamuka kwacha mwe aima na mwena mubangithetie maundu mwina mibango na hivi ko huo na saa sitaitembi ku mibango yenu ni yatilwa. Yes. Na mundu usu ni wakwa masibitali na twekala hospitali mia yele o tumwitete ongai na kuma twa hospitali Mombasa twakomia hospitali Mombasa na tuma toka Nairobi toka twekala Nairobi kuma 2022 October ni wotoke Nairobi toka kukwata uiti monango ku Nairobi na nitwe na ibinda yuyumu nundu kuwasia mundu na especially mundu wa spinal cord no wese ali ondo thiile mundu usu no nindi withe bakubi nake umutethie mundu usu yani ndise ndona kuke explain hata faith nundu kuwasia mundu ume kwebina. Wow, musiesia wakwa ni ibinda ingi ngai watu nenge kwikala ndini wa mesa ino ndini wa kilungu chao kosi wakwa nake Faith wa Mulei tunenania na tusisie thayo wa mwendwa ni kwithila mala maingi ta mukristo wisilama wisilo no kekala ndi wa ikulia na kweli ngai we no undilikene kana no walilwe ninye kana wabika bandu ukasya tongio na mbi yenye ndi favorite child wa ngai ni wikala ndi wa ikulia mokulyo kuhusu we na ngai usiano wako na ngai. Wow. Muthenya wa umundi nina kibeti munyanya wa no we kabisa ukamba na munenge tik ya kwa advice yandu ndeni wa mutano ni kwithila itino akwiwa kusi wake no kuona itunda ya umesyo ila aingi maitu tukosete ndeni wa mitano ito twekilia twewa kwa mbaka lo kwase me cannot take that ona kwito ndia ono muisemba mwani wako muthenya wa umundi ethia aikunenge savali yake na ngai na nibo ubikia kumanya kana umesyo ne tundaibata muno pyo ndine wa thayo wa mundu umwese ngai. Yes, nyeni to Faith wa Mulei na kilungu ni ukose wako nilikana kana kilungu kiketete kwaku ni kono wasio wa kamboni waku wa keki wa Motherland Bakers ikithia kana no anena no bisi wa Motherland Bakers kusila namba disu isileta buki yoni chaku nende netukwithia tukikithia kana kiathi kyaku ikithia kethia memorable ni kwithila uya wito tothukuma kuma ngoni yani tukithasia kana aini maku mathi musie matanete ikithia kana no subscribe ni kwithila story hapa ni moto ushuhuda ni zile za kutoa nyoka pangoni na kuangalia safari ya mpendwa na Mungu na kwasia ukosi usebawa itino akweselwa mwakine ndiye ndonena muno. She's so pretty, she's so gorgeous, she's looking so beautiful yani we muzisi onakuwa mbotele mokolie Faith umundi kwa tuwa stay ya malaika pata kwa nangavila karibu sana my dear. Asante. Yes, nenda ongethesio musese wakwa umutabie wita wata umetoka mba wawa ethia we mutwa itumanye of course we mutwa ni nako nenge mwanyo akwa ni basiano ututabia kana wina siana na then tusonge hivyo nondo kibila kikindu chambe kikailo ni mundu mwise ngai kikailo ni mundu wesila pando na ngai na asia teka ne bangai ndithia ni buni so tunenge mwanyo atukumanye sawa musiaisia mwendwa kwa masitwa makwa ni Tabitha wa Mbuvi mwitu usiaitwe vandu beta mutito wa ndo wa Kitui nakatwa wa Masaku vandu beta wa Masinga nikibeti wasiana ile na wa mume umwe wa mundume umwe
Yes. Wow, karibu sana mam thini wa studio sito. Yeah, ni mubea. Ninatana ni kweyumia na kuoka kwako. Kwethila, that dedication alone, it means heaven for me. Yeah. Kweyumia kuko tunena ni tutwike mundu tutute mundu ipa emusi okwiwa kabisa tuleketa ngo nyene natonga mubea. Na kwa umuseise tutanende kithya kana ni wa subscribe na ni watabia mundu kana mama ko studio leo maana ushuda my friends. Hey, mam. Yes. Utaitwa Masinga. Kwa binda yana hata we mutwana ni for how long? Nye ni utaitwa ni mutwana ni kalite miaka 24. Miaka miongoni. Yes. January 2025 ngabicha miaka 25. Yes. Yeah. Miaka miongoni na 5 wo kwa mundu. Ni kwa mundu. Na mwangi begile mabile mitatu. Wiko moka. Yes, na ndia thipito. Wow. Miaka yesu 24 na mina na mutumia usu wakwa. Ndia thipito muthana nomwe. Ai ne twikite na thi wendo. Aye. Ndo athi wendo. Teba mwe. Liwe liwalo. Tukungula. Lakini choice utwa wa ups and downs. Ups and downs na nisi thia wapo. Lakini takibeti gwika labuna ngwasia. Payondo basa otoneka ndo na isi thi. No ngina neme mutano. We, yes, for better for worse, ye ba no mundu. Umundu tuna better for worse ndino wa meza zito ne kwethila. Mamu nenda tulikendeni wa savali ya kuna ngai. Ne kwethila nyene mwate waku na you are my friend na mino kuiwa savali ya kuna mawisilo maku. No nende wiki mundu ibaya musibinya nikenda withile nake no kwasia. Na ithila tabitha esilita maundu ama itabito. Then nicha ukitumwenye ndomesha. So niwe kalao twaini for all those years. But 2022 last year but one thayu waku noosa konenge. Nendo tutwaindini wa savali ya kuya thayu waku amina kosa konesu. Nendo utumie bukuma 2022 nika short duration but ini se kasa kwako. Ne kasa. Yes. Nendo tutwai savali nusu. Yeah, kwe mwaka wa 2022 mwezi wa nyanya matuko 18. Twaimusie na mume wakwa ithe twikala Mombasa. Na twaimusie twamwa kucioka Mombasa. Na twabika bandu beto asamburu twakwatie ajali ya inthuku muno ya lelo. Na twakwata maumesie na mume wakwa akwata maumesie mathuku munango. Wethia ni womia spinal cord, akwata spinal cord injury. Na twekala sibitali niwekalie sibitali nyene kalie for 1 week na discharge wanenuka. Where ya muse wakwa ni watu wa hospitali kala for 2 good months ICU. Wow. Litwe nethiwe na binda yumu nundu kuwasia munana wabakube na ni mwendo waku na mamuka kwacha mwe aima. Na mwena mubangithetie maundu mwina mibango na hivi ko uona saa sitaitembi ku mibango yenu ne yatilwa. Yes. Na mundu usine wakwa masibitali na twekala sibitali mya yele o tumwitete ongai na kuma twa hospitali Mombasa twakomia hospitali Mombasa na tuma toka Nairobi toka twekala Nairobi kuma 2022 October ni wotoke Nairobi toka kukwata uiti monango ku Nairobi. Na nitwithetwe na ibinda yuyumu nundu kuwasia mundu na especially mundu wa spinal cord no wese ali ondo thiile. Mundu usu no nindi withe bakubi nake umutethie. Mundu usu yani ndise ndona kuke explain hata faith nundu kuwasia mundu ume kwibina thoba imundu nenge waile kwitha aya muwau ona mundu makati wa waile no wa lakini netie ngai muno na muyangai nenge umesio na winenga bina withene na tona kutethia mume wakwa. Na by the way nekalie na crutches for 5 good months nguthi na crutches nundu ndakuwa imu na imume unakwatie fracture pelvic. Yes. Ona yutinde ni thangu igwa nesa muno lakini nundu nene avoye ngai muno anenge bina ila nonia mume wakwa ni womia munango netie ngai na amuya ngai nenda wombosie keka bwithe na shule kia mume wakwa muno na mwatha ngai kana wanenge ubosio nindo nelo iitia mume wakwa na kumuitia ngwitete ta ngai nundu nyeta kutamba mundu nditona ngai atevo na nitwithitwa ibindani yuyu ibinda thi yumu na nenge twende na kuyumisya undu bailie ibinda imwe abalokana ngali tunenge uliku wa maumisya madad ni kwithila pe mundu te kwelewai
no to spinal cord lakini ukethila ni utonyo kwithia umite kuma mongo kuthea maybe moko me active ando mo me differently maumise me they are differently tunenge unthini wa umise wa dad umesie wa dad akwatie umesie wa ngingo of which ndakitali ala mesi muno ni mesi ndanga hizi dhaba be na C1 C2 C3 wakasi C7 we akwatie injury ya C6 na C7 no akwatie injury ya ngingo ya C6 na C7 na echo operation yake wangi na choma au ngingo so ni wakwatie kwitha mwe wa the lapina where they are paralyzed where they are paralyzed but no nende na kutungia ngai mubea nundu no wende na kukwata physiotherapy bala benda kitali no kwata physiotherapy at least uketha ni wambia ku gain the strength ya mwi ila mundu akwata C5 C6 C7 no kwata paralyze ya wangine makwata paralyze ya moko mau na with the time and na physiotherapy ayambia ku gain strength with the time so ti sabali ya kwamuka one na kwambia maundo maku ni sabali ya kumesia nondo ti sabali nini sabali ya kwa physiotherapy no nginoketha we very patient na muwa waku na wende na kumunenga bina onda kitali endesia maundo ala make so you mutumioni wa meakuma ba so twase moko na mau on the back no meka so imwasioka pala ba mwana moyini na ni mu masibitali mam nendo twelese sabali nondo you I can imagine dad no na mu mandi wale wa musi wake no kusoma thasia siana na you tabitha ni woka bano ni watuika inya no watuika mu mandi wale no watuika nasi wethe wito twelese sabali su how has it been for you sabali su ni sabali na bina mono nambe utesi ngai no ngizoka tuleka ngo utesi ngai yono tukwati yaba nene muno na nindo no tabyandu kana maybe then wa ngai nondo ngai no kunenga binongi wi mwana ona ndumata wene nondo ona family ando mangula sia wo survive hata nondo I'm very strong na nene yenga indo ka nenge muno nomwe kutulika kana wonzu wakwa woneke kana mathina makwa ko ngai no na ambithite banene muno like nenge tisabali laisi na no twende na kunganga nondo bailete nondo nini tonga ikana muthe no mwendikai wene mbesa ndona kuya mume wakwa ndawa na ndikai wene mbesa musosu akoto no kosa si akweka physiotherapy so ninganga na ondo bala batone kaki uketha ni wakwata uiti no ketha ni wakwata ndawa na ni wayonesa nondo nake mundu usu aithia buno nginaka ya nesa ake moya nesa ni waile with atevo ya kola kumkeep na kumunenga wendo nikutumite mume wakwa kwitha evo uwendo nikutumire muze wako kwitha evo na kumbo no buko byoko bau niwe wa muyo mwingeki ambeka ma tuzoke baba we nituzoka kuomba thinani tukuli ali mama uko kethila ando atwena moyika yitwe nayo ya kitwa ni kathina kanini kanini ndo wako ni extreme wako ni munene okayini mundu o maybe muke mwithi ona delay ya mwana kana muko mwithi mwina financial crisis mwisiloka season ka kwithia mutena mbesa no kethila mundu usu ndo mesia we ni chucha ukitumetwa wo mesia miaka ile woni wa katatu wina si mundu utekuma kitandani with wali utolalamika because I am sure ndio ndo wali una ndadia hivi utaba umwe anweze liuzu ninye niko no tuwe siri you siri la de bone kwitha ando inge maulika wa metwano melika metwano ta contract of which with a kindo kilo target it no mfano so na especially ando ingi ni target ano tonona mundu ili kande no mutwana nukitha ni wonie mundu me na mbesa nikwitha ni wonie mundu me na ngali na mundu so mundu so delelwa mundu so ailo semba pio mundu kila una manda ni jai nikitha lile lakini nyengo likande no mutwana na likile mose wakwa tena kindu
na natwaitwa ni mwana munini na nundu na mwendie we mwene ndia enda mbesa yake na we mwene wo nicho kitumine yumianise nake baile ondo baile anene yenga ingi nanda teka ya mweso ukamba nya mweso wa mutumio ne chao na nene mwete kana mutumio ndio muthika o aile kwekala anafaa ishi. By the way, Dennis, you will watch this. Yes. You must live. Yes. Ninginya ekale thayo. Na niwe siwa mundu wonetwe wendo. No mwongela matuko. Yeah. Kilu smile. Smile peke yake. Smile. Ani wewe kumiono wa bubwana. Wow. Yes. Wese mwendo kino choki lungu kila tunenga naye ukose wina te lakini ite tuone na to the kete ni kwithila ni tunenge to binya ni Kristo ni kwithila wasisi abalanga iwumetia mam mam no tusyo kabasa bali ni asibitali na tukoka tukwate maundu maingi mono ni kwithila wasisi abalanga iwumia kibeti kino tibando pabuthu na ithe twikala batu atheka nundu twikusia unene wa Ngai pata wa kilungu ki munene pyo ni kwikithia kana ni twataya esietwa ya Ngai liwe liwalo tupite moto tupite milima tuteremke ninginye esietwa ya yobe taiwe mamu muneka le hospitali myeyele pa ya Mombasa hospitali munene mwa kwa toyiti nolo na manda mbesa no komete we bambili na chao mama. You faith ide tweka business na mume wakwa na tuthika business isu no wesela mundu wako ma business yake yeso thiondo bailete si thiondo sinenda ide to yande kwa ni mundu ni mauya maito makwithu kumia na nenge okilanga iwatu manthi yo ibindani yuila tunethe ato waima kono cyo tutumia ko biko mundi ko unene nkathanga imono nundu ona kauma ndo ni mokie maeka woka ukadijasi ala maisha ona kala pa yame 100% ujaribia uketha ni wandijasi maisha maku ukewana ne kwana nundu ebinda theilie nundu bo ibinda ne kala uketha ni kala maisha maku itha ndi kwa iwa ne kindu lakini umundi ni namuo umbikwatite ni namuo unoenda ndawa ni namuo unoenda umuye emuthiu emuseo na baili umo wewe no ngino uketha na another caregivers na caregivers ni menda musala mundu ndo mayama na baimo ndo so volunteer ikala kwa kumoi mamine mana na ndia kwa yitu ikalite kipindi cha mwaka na minana twende miaka ele kwa uno kiena adjust amaisha na mana kilanga akwata ake nini kinge kekaenda uitine wa mume wakwa uye said ndai wane kindu fitike mbao uiti kabanye na iwe ngwa ya kwikia kabana iwe ni na iwe ni luwa kwa ni bungu siola wakwa lakini wa mose withe ni wakwatekana na kitio kana adjust amaisha no kawethe we level at least withe kila na akwata ni choka kuyania ibinda iwa wasya mutumia ni kwithia wana mawisilo momo no kethila andolo no na tanyanya angi matwika nyanya muno na angi ma detach naku ando ma musisa ingi makekala tamaku kwata abo ala makwata amundu bo ala makwathukia nenda unenge sabali yakuna ando ma musi both your family na ngali ya dad na winenge sabali yakuna nyanya mako mbe view nenda botungia my mom inya wakolonzia ite muvea mpyo na ngaina eta Alena eta Alena Michael kana wa muveva kibeti chuchu ne chaungamie na ito mono na chaungama na muthoni wacho mono of which my mom akwiye my husband tamwana wake na ambia kana mwana osunda ile kwa iwane kindu chawe yawe etha kwa wila maundu meta muno ni mukoni asi munga mwa mamu bako ni beti na kama nondo vele ikala nondo ambiye baikata tekwitha mutheno no mwenda wani yako sekana mdini wa nombesu kana liwa wiya kwa une wongamete na ito muno nisio kenenge ni tungi asi ma mume wakwa muvea muno asi yela manzi ye mume wakwa ni methe to me very supportive na kwitha supportive kwa mundu tingi no ketha na mbesa oila mundu kukuni ati mwaka kwa umesi ape Ngai na ule Ngai akoneka so I thank my parents in law mongamite na ito muno yesu ni mongamite na ito muno na ni moka ama koko to sisia my brother in law one of my brother in law
ongamie na ito muno ona vuko umundi ongamite na ito muno yes wethia we aile kwitha kana kwake ni bakosekale lakini kwito wethia ni tonga manesa kana mwana nyana na akosa ona mbesa cia hospitali ndana akosa ona mbesa cia uiti my sister in law pia ni mwangamite na ito muno yes kwanza by my sister in law mwe wetu Patricia and then oh wow I salute you my dear wow yes amekuwa na sisi after 2 months amekuja amesimama na sisi haijalishi amekuja hata kama hana chochote yes but kuwa supportive kuungamana na ito ongamete ito and the rest my sister in laws ngai amwathime muno ni mongamete na ito muno yeah the other my sister in laws ni mongamete na ito muno yes lakini okovailio yes ovailio uba yao mundu umwe ele na asuno mono na maikoseka na ndi no family nundu ona nengi ona Yesu no wakwati wa saliti yes no wakwati ya saliti ala wese tamoma tonda ungamana nake emasiokie mamubinduka kuwe wa mundi no wa family omokie metenga wethi ya mundu ana ukonia simu ila wakwatwa ni mathina ni weka kukonia simu mundu ana onena cia ni weka kuonenia maybe no kuona toto na ile ikutethia muno ndie se nundu o sabali laisi ni kwate no andu nundu no kunoa o mano iye na nengi ndie so makuwa muno onese kana kwingai indi kila ndo no thuthia mundu muno ila wona mwendwa waku kana munana wakwatwa ni thina ona nduka munenga mbesa itha wiba kubina ka kumunenia onetha no simo ukamwia Tabitha kene kiuvita nigikombe na nikiuvita kindu chu nikithutha cia mundu ngone muno ve extended families angemendie missing kabisa communication ikaisha but na washukuru cause uendo ketha we mubango wa Ngai maume maisha ni maito exactly you never know yes whether wa mubango kana maybe uketha monio tutona kwitha twi burden okula mai nundu la mundu akwata ni thina nutona ambia ona maybe andwa matona ambia mai umbethi maimbetia utethio nini sindu cia muthembo su but I thank God my dear Mungu amesimama na sisi nundu paimuthe no mwe onela mundu meta muno ni utulasia ndu nange ya Ngai yu mundu ne ta koma hospitali na bendeka mbesa na Ngai no mbese mbene tina mbesa ni ndume yesi athana na ndino ndungi wayu Ngai yona ni na baidi mo mundu bubu ayasia nengu muivia tukeso yonge wetina so kwina my friends very genuine monga mete na ito muno na ngwenda pia nikathe pepe one of my friend waambie woka ilobi waile kala maisha maseo waile kala maisha maseo kabisa that's a true friend and ningwenda ni mukathe pia kele tuketa wakaro na Alex mongamite na ito muno pio makongamana ito tatu ithe wona nyawo nisiana nini bati nisiongamie na ito muno pio wethi azimia dad ekale emuyani so I salute you Caro and Alex the true friends wamesimama na sisi sana kiligisi ni waite my friends ni waite tukeza kadiama kukano bakuteja na wetu mundu ibayona saina ni na thina my friends mani okwithi hapo you kwanza kangutabisia va andu ni matumia aka kwasia fake friends nundu maybe no kwenda ngutumie nundu ambesa ciaku na kuya ndo mathi amatoa manakana kana friends si meaning binge muno no tonetha ni friend waku kana ukethia utanenga mbesa lakini ni support ya psychologically ukongamana kwa kwa wewe ndani yuyu be my friends ambapo ndethi yangu ni mbesa kula mai ni ndi atu manenie ngawa ya mbesa ningi izu siata waningai lakini manenie but wengine wali disappear ona ange mundu kewa mundu kalite ndi akaunene asindu itaile telo kwati weni mathina kwatwa ni mbanga kewa mundu onene te sindu cia ilete aye andu asu manekie but all in all na utukufu kwa Mungu ni manenge tonga inundu kicha ngwatie na kicha kwatie mume wako bai mundu kitamukwata very true nundu ni accident wa mukwa kwatia ukwata na tithia mambe kukwata accident tinda aikwatete kila mundu
onange mundu amuko kwa chaka likomba na yuma namba buke ne wabaluka na ne sune accident by accident nini kwa u andola mona maybe quicker accident tata mapepo kana totumite majini to ingite illuminati ekala imwese kana mukwete thao na thayo ni wangai na nutona muko umunthio ona wetha no be one of my friend wambi yenye ni boya muno okionzisia na kaune kanumi ona ngukaweta yes ambia ni boya muno nyengo likangali ni ndika kwatwa ni ajali ni boya mume wakwa na ciana cia komeka kwatwa na ajali faith kila changu atie tikwitha ndiai moboy na tikwitha ndo aboyete na tikwitha ndia aboyete yes lakini ndo Satan emeteo mingi Satan ni wande that day na angwate through accident na yangu ata ni kwitha ndie sengai nini sengai na wetha beke betike boy ne umwe na nene kadha kana nene so boya ndo keka ndie so boya kila changu atie ti akainge makiumezi yes kwa u la wambiye kana we aboyanga indaka kwatwa na accident so nikumaanisha kwamba mnye tita ni boya kama ukuomba hiyo siku yes ni kama si kuomba ni kama si muombaji but naenda kuutabia kana hiki ndo kitakwata mundu umundu kwina makanza kwina makidi ni failure kwina mauma ingi na mawu amini othoka ndini wa mundu tiku yasia kana ndo isengai na pala bese wengai na bakatha wangai nebo Satani wenda muno abatate very true keka aende kukwaibisha Satani enda pala ngai uko katho muno na ndukona mundu wa kilume unokwatwa ni mathina yes meko maizo ngakelume ndi na mesawa kabisa kabisa lakini pala bengai nibo wona Satani aenda endo likavo keka yuende kukwaibisha lakini ndo kwenga yoloto wa thao yes mzee wako ndeto ilio no bwa atasimama atatembea katika jina la Yesu season yesio ndhe sindu ine sinuta vitu nando chako kwaka nateka kauka accident nichicho kingi wewe kuma kwa mundu utana ataya chako kona mpaka wa leo nye faith back ndo newe kwa one of my friend my closest friend ambapo la na ni tono mwe kwate kana usunwa wale ungamana kwa pio ela na kwa atu ni mathina no wese bill ya imbinge na Mombasa na theater to ni wete yes Mombasa na ina bill ya 9.2 million wow ndo tukakalile 2 good months na Pandia Hospital is a very big hospital na tuili ndo tutuya salama atoko ya katika accident ma twetie mo kwanza mbe ona toko iwe ni mobea wito kanisani ndo na kite ndasbi ngo kwata accident osalaba yes ndi mama mukatoliki ndiane kadhengai amen na ila na kwati accident where yani maona ndo ani ma Catholic na whether omwene ona ulo atoko yeye mo Catholic angule na pindo ka kidogo angule numeta kanisa ni bana mutavia na mutavia make sure no wako na simu nene wa parish to na muthembi wito oka na inde moko na some friends matoko na bala matuto hospital matuto ye Pandia Hospital no ise tuthima na tuitembea puno matuto ye tokatetheke na o kipindini whether bill ni anene ba muno yoka 9.2 million yes mbese isu ila sia ingebiene na kienda wakatwekea WhatsApp ututethesya nundu accident yokyo utukwata tutena mbesa nundu TV ndio ndabi dia wana mbesa na pemo ndomba na mbesa aba yimo ndomba na mbesa sia uwo yes sede yokyo utukwata mbu whether aye ndina mbesa na ila to service ya WhatsApp one of my friend angolile we solve ya WhatsApp yake na we na manomba we na mona uta nomba isuke itia wow yes and one of my friend so kumaanisha kana ila we na sindu kuyando matembea uwa yes very true pemundo kwalo no kwati wako yes pemundo kwalo no kwati wako oh my god na twende you faith for the last 1 and 8 months to the hospital on and off and off ona noka Nairobi muse wako no alikile ICU for another 2 weeks yes ICU na paso katwa kwa hospitali Nairobi 2 months another 2 weeks ICU total they were on and off almost every month tunakoma hospitali every month we get kwa hospitali for the last 1 and 8 months on and off yes but I thank God because Mungu amekuwa mwaminifu no tungamite na niwithite ba mwana itu ndo no mukatha na ngase sito yake ni taiwe muno amen no ndo ba imo no mwana ai wanenda wa
Wai mo no mana ai wanele wa mume wakwa. Wai mo no masi ana sia kwa sia kwa school. I thank God. Amen. I thank God. Mama chakula chokwatilelete. Ne grace ya Ngai. Amen. Ne mumo wa Ngai. Amen. Mumo wa Ngai tu ni wongwatilele panene muno no mbikalitie no ndukakati mumo wa Ngai nditha nivo na kila ndo notavia ando muikola munini wekwo twekwa twawa ni siendo siendo ithela sisi bama mundu mwesemo yako twawa ni chao nendo mutavia amuika ekayo twawa ni siendo cia ntheni ithela nyeke akaketha na atwe ne mume wakwa nundu wa siendo umundu nditha ni bamwe nake keka ketha na twawa ni tamaa ya mwi umundu nditha ni bamwe nake lakini nundu na mwendia ailondu woile nijo kitumino ngamite nake yes wow ni kwati musesia nwende na kwewe ya savali ya mweni wa kwa muthenyani wa umundi na bala mwenda kulikanya kana twina mam Tabitha Mbuvi na wamina kwewe kosi wake na kwenu kosi ukwenda umisio monene pyo ni kwithila ikayetu tondu wamina kwasya ando maingi malikio twawa ni siendo no kethila wa atwetu ni siendo wow that's my take away home kauni gongo ino kako mundu ndakatwawe ni siendo ni kwithila siendo ni thela ni kwithila ethila mume wako ma for 1 year na 8 months kitandani uteyukilia ethila tubeza ina twetu athila accountini ethila ni chawa ina choni kya thile kya iwe ni ndawa kya thila but when no we you miss mam nenda uondabie nuambia kana wina siana kindu kiki affect tata siana siaku na state ya siana siaku iliata kindu kiki cha affect siana siaku muno nundu ona my daughter ailethia ana graduate last year but nda atona ku graduate nundu ethe aikitandani na ale ndia inzio muno na abidi withie ni wa graduate no eta graduate graduation mwako yes postpone graduation nundu ethe ale ethe inde muno na wethia oila wa wasya yes oye musamo kana la wa nombani wa muno kasya nani na wethia ni siegwa sina si maki muno kukunga makwakwa nigutumite twana twakwa twithia na bina yes na nina boyanga imo na mbe ya crutches isunde cyane izu yakwa simbo ndembete keka withe na inenga bina ndo cyane izu cia kwikala kwamba ko siona sini tameto no isokwa makatutia makatiwa kwanza ni bindi acha na kwata accident my daughter ambe ya telemilie akula ndadi yuko na mami nipatieni simu wao niongee na wao nundu simu ikitoke ngwa kana ne makwa yes but nindongete nga imo bya nundu at least ni obo na nini manenga support muno na nitwana utungianga imo bya nundu nitu support it nitu ni support it muno na tuka ne pillars pala ni nitu ni support it sana I salute you my daughter my son yes my son Simon ni mtoto wa mama all the time ni mtoto wa mama all the time either awae sana na sio tuko niko katwige kateleva kaito yes sana na sio tuko twikethe ngalini twendete na hospitali so amekuwa support kwa dadi kabisa kabisa onela ngothi bando etha bakubinethe yes wame support babake sana kabisa wow yes Simon thank you so much for supporting dad Charity and I saw your daughter nina kama ni amwitu wa town that girl is so beautiful thank you dear thank you wow thank you so Charity for supporting mom and dad ageza oga monene tiwa yes onakokenda byondo kethi toka affected ni kindu ki nundu wisi mundu ika yake kuungamia school nundu amusiai yes nine na mundu bandu bangi ngumu ya ciana isi na memory sina memory omwana uno kuona ndio atapona tu mimi wacha mimi nifanye hiki kitu yangu mimi nimalize maisha yangu nisonge lakini I'm so grateful kwa kana mwana wako ni watise graduation yake nikwitila niwe ne condition ya 13 yo na kwa yumia isaimo ku drive yes isaimo ku sovea dad ni sino wa mutiete na niwe ni mutiete na dad ni mutiete na kene 100% and ona kethe kwa ewa moyoki nundu nwese mwana su ake amusuvia more than yes atwika ithe mono pio sana amen and I wish watoto wengine wangekuwa kama my son Simon
Simon amesimama na babake. Wow. Even Purity ni vile tu akombali sababu ya shule nini. So Purity very, she's so caring. Yes. Yes, yeah, ni mtoto wa baba tu. All the time. That is girl. Tu sweet tu vitu tamu tamu. Yes. Yes, akikuja nyumbani anajua daddy anajua nitashiba, Purity anakuja. Yes, yeah. Amekuwa very supportive. Yes. And kila ndo nota vya sei ni melo kwa ya twana twetungianite. Keka kichethwa tuna twingi tuteke advantage tukaleka katika drugs nini ukenda na kayo shule kana mosia. Yes. But nini sio no mundu ngetha ndetha ukala kunika iloso vye then nanda deka ya mwiso. Lakini ina kugangwa ashwenilie ba. Yes. Nondo ni muthokomi wa Ngai. Yeah, amen. We kalatayo. Amen. Umine miaka yana. Oh, hallelujah. Weyu uthi kwa kathi kwa ciana cia Charity na ciana cia Simon. Amen. Utaishi maana kuna mbegu ambayo umepanda na roho moja. Amen. Agoni kwa gangi bethe amasembi. Yeah, nigwa. Andu ingi bethe amasembie na makolwa ni ucio ula mume mwikite. Nigwa. You know kwikala kono mitandao ni mundu mukano utolokile wikulie ni kya kwazi alifutwa kazi. Yeah. Okuvutwa kazi. Okuvutwa wea. Imagine wasemba. Yes. Okuvutwa wea. Faith in 9 days vitale mwe ba South Sea. Yes. Can I mention? Yes, you can. It our Reliance Hospital. Yes. Mostly name Muslims, na Somali. Na andwaso inonie mewendo mwingi nundu ona na hospitali sio na ndembesa mambia Mrs. Mbuvi lazima mzee tutamtibu. Vile umekuwa so caring na your husband. Lazima tutatibu huyu mzee. Cause ni mambia kana nimeona ando lakini mayao na muthemba wa kwa nundu material yaku ni tayari. Yes, nundu nimeona mundu awa osukale kibeti cha semba ni chathi. Obilu kwitha bingi. Okwe bilu kwitha bingi mundu sini wa semba ni watia muwau. Na ni wela yo meani o mundu wa mutia kitanda na bilu thiba. We expect mundu akabaigwata. So ni na ile no ko ba mukambeta mukofi. Yes, muzozu akwa aitwe. Ne nduka ko betha na cia. Amen. Ni kutabia na Amen. Ni waka moko betha cia nundu God will supply. Yes, amen. Ni wezi ni natabacia mundu bandongo muya kana. Utenda bata wina guo. Ngai ya service ya need sito kwa na mabatala to amwete. Yeah. Weya ngai nenda ngilasi. Isa ngai no konenge silingi maana kendo atho ngilasi cia kuthangatu. But the nyola wokela weya ngai nya ngai ne na mbele ya milioni kenda na ndise kulangu thi. Wona ngai atuma mbesa kondo ona ndo te ku expect ya. Ngai atuma na pala bena batana kwana na no nene wapata. So yuna kunondo no yumeti waso be dad. Yuna kundoka akoba. Amen. Makogila makwazi ema kwenda kukwita mukobi. Ngai akutuma umundu from nowhere kwe babil. Aiko gwika ibo ciako. Nicho chaukela utonya kutabia ngai gweta mundu. Ngai oyu utonya kumya yoba onana. Kila ndo no tabia ngai. Ngai wakwa ni ngwita na ngakona. Na ni ukite na nunzubite na ukasubia musi wakwa na nungamite na ito. Yes. Ngai yose otaiyo na ngatho wi bala wi. Nundu no nisi ona bani wi oba. Payuno ndona kwase nundu kekatiwe ngai nyendi thapo. Na kekatiwe ngai mume wakwa ndethapo. No tunengete thayo. No katunenga mumo. No katunenga kwianiwa mathayo maitu. O thina wibo ngosi tunimbeanie. Wow. Yes. Yeah. That is our mom Tabitha. Yeah. Mom uteno mala. Nime kala kange watu tabia twikatwa nini. Nikuye no iwe weweka. No keka ngotapie. Mwika wotui and I'm sorry to say. And mena memory nini. Muno. Makulwe balava asa mumanya mukauna mwemi. Ona timu tia kameo kama semba. Onaume. Nine nana kibeti kingi. Chambia asiye mwana. Na asiasa itetupata asiatupata. Mume amwe wende kalania na asiana sikwita mata. Na siana ini siaku. Na ni tunatwanite for 2 years. Yuni chocha ukila kiatu mosense kiliko. Ni kwithiletwa kwa tikema thina. So mam bado nyendi niguye niwe na license yako neni andu ala me mutwano. Nenda wonene na andu me mutwano. Ni kwithila ethila peke tukosie. Itunda ya umesio. Ni kumanya kana mundu bawe no vutu yo mundi oni akakwata. Wendu kwenda kwetela wonyusu. Wenda sindu cia shika nyonga kamata uwa. Na that's why ukona mwika maitu waingi meko TikTok. Maite
tuma vinya menda to zawadi to zawadi na ni zawadi utese umete ba wo mundu no kunenga kindu kichama na wa umete ba mundu akutumia ngili byongo bandatu William ndi imagine simba yukoka ne By the way, my people, ndeni mufollow mom kwa TikTok anajiita mama Tabitha mama Mkatoliki. Napenda hiyo ya mwisho mama Mkatoliki. Ulitangaza msimamo kila kona kabisa. Nondo ni mama. Yes. Na bayo ndo beso twika ngaiso twika nena abindoka. Yes. Ni mama na nne ndiye neke mama Mkatoliki netileleka. Yes. Inakuwa mwana kete mweso confuse yangu. Ando imeza kwa ndata. Takeli tukelo. Yes. Yes. Maana umeweka hivyo. Nenda unene na ndo ame mutwanone. Nenda upackage utumani musio. Kwa ndwano twimitwanoni. Ni bundi no nakwa ine bano inile kibila ndo nakwa ni kundobo. Ni kwethela nitukwenda kwiwa motao matumwa tungamya mitwano ito nitukwenda kwiwa siendo itunenge kitumi kyakulia kutia kibeti kichakwa ni kwithile kiwaye kitumi kyakulia tia mutumio wakwa ni kwithila no butwe wea nenda wonene na muika mama na winene abamwe na siana oino still mai mutwanone lakini no mende na kwana bokana keba yamusie ni kwithile nyane the meno kwati kana kwithile makwati kieni mabata siana ikwenda kwisilanzia sia mikato siana ikwenda kuiswabesia shortcut nine wiongi bandu akwasya kabani kalemia kamenini na ngwenjui sio statement ndoku nondo mundu sio maanisho na yawa themba inyaku ngonenge mbesa they will do that so mama nenda wambie konene anasiana na then ukuka winene na ndo alame mutwanoni then tukwithia twemini ya kelungu mbene ndo nena nenu muika muika netwithie tuyenda maisha mametuke muno na matena maisha maisha mametuke matena maisha nundu we ilo kwenda ikalande na muika mwingi we baya usembie ba TikTok muiko so na ndo kama we so with their TikTok we enda gift gift ai mundu kezi tap we ukwatize tap ai we you manda bando sia slingi thiana ukwete tap weno amba kwikulia cho cake mundu kunenga mbesa ya mana umundi na uni na uke mundu we mbesa yesumia ba yes kila keke we kienda kwasia muika ne kwitha mwenda maisha shortcut muikwenda thukuma we mundu umundi ukigwa mukulia kigwa sia kuiwia na kwi mwana ucio ithe isukumete mukokoteni kiita kigwo yes. Na mundu ucio kwata usilingi wake unoye na duty yake uketha na iya silingi ucio wake bai mundu iso mukulia yes we mundu moi mwana ucio ithe ona kulelo ona itilanga iwa ikate yandu ona ngalini we mwana ucio ithe ku mundu ndo yobie kekoi aketo tilanga ona mboka lakini we maisha angi bangi mekwenda maisha ma shortcut aiwe yuwe kalia TikTok yasa tap yenda sindu sia mana kijo cho utuma na mwili kama Illuminati mukathemba asia mukeka maundu masanu mukambe otongo se ibeti nguo ona simbe wa inya wenu nikwetha mwenda maisha shortcut ebu ndesi yiko thukuma na mweka asia kuiwia yes kuiwia mauya makwandikwa ai ukathukuma evengi nini mune mutona mama kwata lakini be business utona mbio oya capital nini onoketha ni wetethia muno wili kamba asini omunde oyuyo kona mundu me alika mundu muima wine koti yake eta tropical aina thimu hivi ubika stand muka asi okethia mundu zu yonde maino kana mana make ana no profit yes na mbesa icio aibangia kenge ni tamaa wenda ikala maisha mkai utaunengete wenda ikala maisha ma mundu ngi umuthi nenda ikala maisha ma faith yetu Range Rover ndinayo aiwe yuke force we kai mundu kambie kutamwe waku nundu kisa na maana wenda ikala life ya mundu ngi chune joke tumia tuthela kwa umuika nendo nena nenu ekaita ma na mweka tama na mundu ayani wanikela wina cho unkona muika walungala kingala mwe musembie mwalika mekukani mwe yananga mwe bika bandu kiwango ketha mundu no abikia bandu bo twana witho na ndakwata mwana ni wathelile bina uka complain yake wete na gubina womine ye mukukani yes twele tumwenda andu mena ngali ingali mwesumia ba omundio wethende na ngali ona gezulu bayingwa na wenda mundu mwe na ngali na bwe na mundu mwe na ngali wena zula ya bekalambe hapa mjabua vizuri baby zula ya bekalambe wena zula ya bekalangali ni mbe ya bekalangali ni mbe
Kwa umuika tabia yetu ina mwinayo ameyekana nayo na mwekana na tamaa na mukono mwathi basa. Amen. Tumwana alame utwana ni kwatia mwike mwakwatangwa nesa ni kwithila twambikwe kana shortcut ya tweka na shortcut wewe ndangali kindu chambe wina sulo akwekala kibilani chambe yes. Number 2 we lazimithia mundu umethia na ngali na kuwa ndena kisululu ndaingwa we lazimithia mwana we lazimisha mume waku mwambia mnenga stress nini na mapresha ona kwenu kibathi wewe kwa umuiga muiga muyagana na kimwe nacho we alangeti akama muiga ala mulikile ndene wa metwano yes ainge mulikile muisembe angali ainge mwandika muisembe ya wanake ainge mwandika muisembe ya wethi ukamwana kakautoa ona ngene sietwa Airbnb kana Airbnb yes na yu ange mwasembe maisha asu nundu welikile aliko namba kwa mundu umeokethi akikivo na kikivo mwana uso na ndwise kana na kitito kwa basiendu isu ayoka ayikukonia uone sia muka itebo nundu nisio ina kwetete musio usu waile no semba mwana uso munde thona mwende angali keso kongo munde katioka ndivo kana loni keso kwa mitaba kwisha ndo imeisha yes kwa utwekana na tamane na ulikandeni wa motwano amba kwijua kileko nje ni tayari ulikandeni wa motwano na wetha ndio tayari wekakwa nangia mwana wene maisha nundu wala walika motwano ni nundu wa sindu ikathala na mwi guarantee ya kwekala na sindu isu yes kwa wala mulikandeni wa motwano lika uliketa nundu wa wendo yes nundu walika nundu wa wendo ndukona wonzu wa munana na undu nalikile nundu wa wendo ila mume wakwe kalinde mwako mwana minana ndia ona tabia kindu kiluzite palawe mume wakwa naona 100% ni kwitha na likile ndini wa wendo na nae kana na muyangai nenge kubikia kukwana we through mume nono wakwa amen yes yeah na ni netelete ngai muno na nene seno kuikwika nundu bala tubikete ni bina wa Yehova kwa umuika mwinge na akainge malikile ndini wa metwano akaine sembela musembete onange melika ndeni wa metwano makethi ya family na ndene sa muno ma in-laws nini na ominio bikamndeni wa motwano ya nyamosio subonde wetha mundu me unasomethia ainaende somethia wetha mundu me unanenanasia na kama aku wendwe maiso nenane kiza mwenu likile wenda kwikumba iyo la mose atweka waku weka na mundu unethi ndeni wa family ayikala maisha masio na family yo kwa u akala mwendeni mulika ndeni wa metwano ambao manakana background ya mwana bailiona kana na akuwe mwana ke utwana nundu ti akameoka ona akuwe mwana ke utwana kibeti nike likathinani na chali kathinani wisa ithia ando ingi ni matwana na nundu wa kitandani kichoka mateze kana mutwana tikitanda kichoka kusubia mutwana tikitanda kichoka I'm telling you na wetha mundu ndo nenga ila service unakwata abaya uni wailo sembanza ni kwitha we akili yaku ameke ba kwa una ndo mutabya kana kwe umundi na kwe wone na bai mundu ina garantia one life yake kama kathili ata yes tulike ndini wa wendo na wendo suka tutwa abasa na balabe wendo nundu na gwene mwe ya wanga itwendane yes na ngaino aona iweke ya wendo ekije na kitumi chake yes ku balabe wendo bonde ne benda ana mugwa yes wow yeah so mom thank you so much ni kondo wa kumye binda yaku yeah we sabali ni mbingi twine nangu ni Mombasa Faith inasema madhikoni bando ndeto usisi we ya Faith Mombasa yes you know I don't take out almost every month in and out 2 days yes na inga sisi we ondo wile na ngasioka na ngasioka nundu la wele da vota ta metho maitu ne Simon yes na ke Simon ndio otavya no endeleva witu yes so no with aya bakubi mono na itu kethia ne 1 2 3 nundu kuwase kutiti kwendo kwelaisi no ni drive lakini mwana none twika aba nene muno ndo ela nende ela no ne the end muno nakwa ni da nende so ni nenda au mundu akone support anje kutumile da na Simon so sometimes unaona ngone yangu pia nenze mbia Mombasa hapa na pale ni wa mama na nongi nanga anu hapa na pale okay no maundu maseo makaseuva nenda mutungie mubea wa mwanya pe kuma ngoni yakwa I really appreciate your sacrifice thank you dear nondo kweyumya akuka akotia maundu mako it is not easy yeah musesia wakwakeka ngutungia mubea wa mwanya ni kondo wako tambalia naito na ngwende ya kutavya kana ndinu wa kilungu kino ukaiwya maundu ukuria andwano matonya maundu ano ata kiwila kiu qualification yambe kikalawe mundu wisinga ili kwelila mokambya ngiteka nonga ututonyelia tando tuitonya
na kuone na kutungia mubeya wa mwanya na kaina kwa thime mono ni kondu wa kwendea kukwata kilungu kigwako ni kwithilo tebo wanaitwa ni kwa kethela tutebo wenda na kofidho ulindini wa kilungu cha ukusi wakwa. Yes, ni nani tonge mubeya wa mwanya kwa my director mundu wikioni mainani kuikidia kana kilungu ki nikia record yako bidela ya ilite na kiwa bikia kwanzia Ilaya ilite my camera person mundu with Steven Owino ni kuikidia kana no watu record ya kilungu nesa ngaina mathime muno ni kwethela matumikite mwanya ni munene ninga ikundethia na kungama nakwa. Thank you so much. God bless you. Till next time, same place. By God's grace, ninasema kwa really. Bye bye.